Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farin Syakila Zahra, saking kelas 10-6, absen kalidoso. Kula badhe nembangaken tembang pangkur laras pelok petet 6. Lu mo 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 lu lu, mingkar mingkur ing angkara. Lu mo 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 ne, ji 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 ji, akorono karenan mardi siwi, monem ji 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 ji, jiro luci, sinawung resmining kidung, jinem mo 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 patmo, sinu basinu karto, lu mo 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 nem, ro 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 ro, lu ro lu manem, mriker tarto pakertining ilmu luhung, ro lu 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 lu, kang tumrap ning tanah Jawa, jiro luci, jiro luci, luroji, agemo ageming aji. Cekap semanten kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.